some low district happy Thursday. Some low la kungam sa. And thing a technology so gonna some so yumze di iPhone you are iPhone di things are 17 di 20 17 20 Apple gi 20 page September 20 and in September 10 that was September October November that the ni stores a share any the mamuchi page and the transition chegi mare some with any and detailing a chick kashich comparison chebimba Marangi phone the iPhone 17 the kagi yaga do see comparison che and holding it peripin the solar chick shushana some sra to be swesigira any jumjet the sha ngaran chita iPhone Pro Max year 15 all the pejita lonis do and yabudo the screen chimbudu and korangi spec the derisha Pro Max the Pro Max maringe iPhone the kasa 15 jorwa 15 the size the derisha 6.7 inches redwa and korangi jigo the 221 grams and screen chimbudu yawshira do yena ya the lonis dus nyasa di galyanchik nugudwa chi jewlo gi debachi do and an iPhone 17 the khazata research do chebi YouTube da Google do wala chidu gala and iPhone 17 the Apple gi September le dus release chesha and khurazo nagasum to sha iPhone 17 the thangbo iPhone 17 basic che and kimal process to and dine Pro Max ra 17 and khurasum la kheba shira do kheba lan ta the size kheba do iPhone nge ge thana nyoba di nge khaza ta dango sagarwa ge dango video suwa chen the video the delete do sha ni kya do so kesu nge nyoya di nge dango ra nyoya hagal nyoya ba chinda chungni gi che sum nyoya wa the iPhone 17 basic di nyoya and the yoga gimze do the nge ta khada ta je che gong la kheba shira do the iPhone na sum do and in Yegi than the 17 basic the dinner shakurangi spec the size the 6.3 inches ratio this kurangi iPhone 16 let this chair do the kurangi dendu chair size and the jigo the 177 gram ratio and the dinyam do any kurangi camera the 48 megapixel ratio and some iPhone 17 sama chiba ratio sumja kheba mindu feature chejoji mado any camera di sha kharsa iPhone da 17 de la camera ni du ni di gabla ji du ro ani dual chick du kada total sum du basically di sha one in the back and sorry 3 in the back ra and one in the front ra di sha and 17 ge nge gongzoi check chidi gala nga da gomo di sho so dila ge 799 de sha any text sam chin ge cha page ta ge ja ngap chu stu du ba ge ngap chu stu so and iPhone the Pro Max the siji sa du ro che she de da gong che she de and ge kilo the gigabyte storage the korani compare chebi ba iPhone basic da the Pro Max ni de Korangi Tanda di ngege 17 la ngege basic dilemma storage 200 di 56 gigabyte dilemma di didu di gimze khane sena ane kranso ge lagu durwa storage di kranso ta menu khaje goe na yema ina suso gi phone la change setting la change storage di check che swa storage check chi digal kagas pheji tamdu dile shisha chen krangi ta device ra Saval Indigal and Dilia storage dile ma goina and the compare chini ni compare yours the labudua at the Demarisha Negi iPhone the Garangi Nimbadi 15 the Pro Max Quran Chimira the storage check chidigal negi 256 gigabyte ne gada geju gengas ne pejetansha kata kharisan nge the Pro Max the peje abotami ra ta nija di khasa
October la nge ki gyaga da phayu la dimde chidi gala ta mangche video gyabe nge ki Pro Max dan gyabi chida da ngal camera yu wa Canon ki camera yu and gimbal da sama of ya ta kala orta professional ta which yu wa ina sam ji kala orta dimde dudi gala ta phayu do changa chawogi la ene 가서 네 camera di gangza ki de busu do ro shto ko jigo da di gi chame gi da gimjel ta ne ene iPhone jidan di ngazu gi lado khaba di dum de shu shto di pagi na nya chinjur wa ko la camera de shuk chmu do resolution di 48 megapixel chi di yago do iPhone di 15 de yago ye ene ta nge gi payu da gyagala 가서 dimju chi di gala 진짜 주반에 다리 주시네 진짜 주지 봐도 신게 다다 이거를 좀로 차로 내고다 아님도 아니 망체딩 얘기 아이폰 15 Pro Max 디 비디오 서비 블로그 니 블로그 드인지 도 슬루비로 에 남서 디네 얘기 유튜브 채널 딩게 디나 티샤로 아니 남서 신도 예베나 이게 블로그 디네 마무 서비 타밀기 블로그 서비 아니 파탄기 블로그 서비 ini jaga ini Dharamsala Meghalganji ki blog sobi ini Delhi ki blog sobi da thanda total blog deals jinge soya ki kokop chuso ini mangche di video di mangche nge ki Pro Max ra Pro Max di gyabi ani yabo chus di ta namazo sidar wa tongro wa video di quality khade du odinare sha ini Pro Max yabo du ina ta tanda sawa di 17 delay do 17 delay du gal ya 17 di ngue de ba do chus nge 17 di research e ba 17 nagasum nal ta nge thaje che di basic iPhone or di 17 basic di nge ge dollar gigas gigangap chu se short so on di nge ge thaje che bi gimse dira shada ganda iPhone crossing gi nge Pro Max ta Pro Max is ji sabu shoes to wa khunje gi the chunda the golden color the suisha cause attract here customer ta appealing chela chunda the suisha wa any kola size the chimudwa size the Pro Max the size the dirisha 6.9 inches ratio wa yegi iPhone 15 gi Pro Max the yegi size 6.7 inch ni chen the Pro Max 17 the 6.9 ratio and the jigo the 233 grams ratio and the camera sama chibuchi ga resha 48 megapixel resha camera ra and megapixel che in the kasa the mandao ji khari du shuina dare di iPhone 17 dinala feature jora tangarangi nyogwa gimjero ji mi dweni la tondani du sta ji nge taju chemi ba dare di la iPhone sumja nala di du feature di dual camera says to dual camera la digala duina gyami che gebe nyamdo ta kema ga phone ning ba dina meba azu kisi selfie lengwe na susu chugo ma to chi gi ane duila khari ta video gyabe na au chum test de shwe ta de ngi thari dual camera di pheju tang yu iPhone 17 ki ngi apartment chilo du chemi shu yu si de nam so modi abu shu tu ta dual camera ki feature iPhone 17 ki tadi resha ya shudi bola so di video thego marwa dine di kala khasa ko position chila mad mi do thari di iPhone 17 samala ta feature chi dual camera ki ability ro hodi du hodi nga ya shu tons so video kya di ga so ki dongwa to hinche ya dishi kya ro dual khari me ta dual chi yor da gomba ina re museum ina re ta chi dishi kya wa ina ni so dongwa to dishi kya do di ya do din chida chena Facebook la madum be ba ga Facebook live do digal da di ability do di khasa da feature di live do digal ga su do ma te che ya lamja screen da ga la ko di ka mo ko che ranja ko flip che do di le te do di Facebook li wa live di mina camera gi iPhone na yo ma di sari di sawarisha iPhone 17 la on di shunde chungso di feature di ya shida do chida ngi go blockchain ge zo ya di ya go do so doba de deshi gap chen ji dil khasanta video dil choga khaga do adi ane suso domo ma de je deshi gap de na ane khasanti ko chida gora ni ko value nyuga ye barwa o dide ji kheba cha di du ane kheba shimba ji khare du sena selfie ki di du tan iPhone 17 sumja du selfie lendi gala ane ngazo namgi na ngazo vertical lendi gala selfie lengi wa dide kare reels so di ga vertical chidi gala ane ya jela
the ta khanda selfie na so lemba ina and thoko de gi ta party de la ju yo de ji burst ji wa so camera de ji di ga la ni rashing gi khurang gi di iPhone khurang gi intelligence to artificial rectangle your landscape khurang automatically le do so gi camera di khaza flip che o do camera di de khurang ga o do ra dam gi no khurang ga o ra video ina re chidang khurang ni par ga ina kharina ga so the landscape the vertical ni the nyamdo le mewa camera on chigi kora automatic khatu ni chang mewa yako message ya go ni camera the kora gap je landscape ling go ta the 17 la feature on the niwa the diresha kora automatic the vertical landscape ni ra so change ha do on the so ne mo che on the shoot stones ya the feature the apple ki sabalu do on the ta kana technology tawa ta gyo do ro lore gyo do de tare them ni thunda ni dus gyo do sha the iPhone 17 nala dual camera ki chik che any selfie lens gala vertical ne rectangle landscape automatic kora jiu the do hd chi di ki feature di ya wa shoot on su ra video allows for vertical capture of landscape oriented video without rotating the iPhone both horizontal vertical selfies all right all the yautons and go the compare chidiga la ngara the thauji che iPhone basic the gimse the the go ke ba shoes to nge basic the la iPhone 17 wa features some chibuji ga resha wa na Pro Max the nge ga da chi ga diga la text some the ga chi do ngap ngap choose so the le du ta di yayu go chim ro ya phone chi la and ko size change ma do ji gi ro na lo features some chibuji ga do iPhone Koranzo Pangin Sumja Jibujiga Asia. Chidong Abjang Abjula Digalta, it's really very expensive, right? In Garang Thomasu, Kasana Garangida Manchi iPhone, the basic Pejatangora, Jimze Kabizan, Chia, da WhatsApp, da Jing phone, da and some video blog chair, that somewhat think it dinner Radikwa. On the iPhone Pro Max, the 17, the Shangache Digala, and Chidang YouTube Tadigal Koranzo dinner Lagadu. 17 the sulu ya bo yorsen any gaming chinge yorwa gaming chinge da stream chinge da live sura the Netflix da mangbu yorwa da show basketball da the stream mangbu chinge ya Pro Max the 17 the ya bo yores kasan ko screen share the ga lai tem da the draw share ra or the day la du or the number of sto and shemba gonze paral khaba shu da double dose cha du do nge gi iPhone the ga lai ni nge gi iPhone 17 basic the language gimze ro da di ro gonze chikche ani suzuki ngula sembu me wa che ro ani khoi ngum ro sto chimba di iPhone the Pro Max 17 the ro size chimbu any kaza chona di sevu ro ji suisha hunze chi kada attract che da is yin ro nge shira di ke thomas so mi se gi di nyoga gimze ke thomas ro and research computer research the manche ki blogger your tech blogger manche dara do the phone the yakshu di thare apple ki thare ni don chu di khasa da ni sanga twingo di iPhone 17 the basic di chata yimbe ki quran su ki manche ki deshi kya bidu ra and the shisha chini nge ki dara nyo bi and dara yi ra ni namaso da mangbuchi ki iPhone dan twensas ra si ki mare pije ra inge di gimze ma share di iPhone ki comparison che ta gongze da di comparison che di ya tibe su gre samsra en nam so siwa ina ro ji mi di iPhone 17 basic di sina na ya go du ani kora size di ning ji u che ani chunda ta du ngombo che ani ka bu ka kyan che na ko ji de khashi da me du nge gi khaza ka bu da me wi ka bu gimze dam go ya di ka bu di ya universal color do jre do khaza ko jo to cha me ge do che and kisi the Quran case iPhone ki case nyorwa case nyodi gala ne kawo de la kharelu na lembu yores de la bidu ra and this is such an nge iPhone ta 17 ni kawo ji nyobi nge de part de na sha wa de si da ra na so od de ene na so kisi ta iPhone ki number 2 ta khaso nyoe ki market na yobe ina ene nge samju la iPhone 17 basic di pe ma si ya do any storage di dhara resha 256 gigabyte di basic di resha any number so shoot the parta video da chi mango jira de chi me ba na nangi me ba ina any basic 256 gigabyte memory di dang tha ji resha swa na ngara
nan gyud blog chigo ra parta manguji gebgo ta de community event ta khare ne ge gyab digo ra manchi iPhone page ta ge ra ine the memory ta da desh ta de zo mi du nge ta loni stro so Pro Max di page ta ra chonga di ane kisi double sol ya storage che ji go ye na and double nyo to ya double de go che to go ni yes ki ke ba du di 256 ta 512 gigabyte a dile ma go na ne terabyte lan that pet ko the storage double dim ta pet che sho dire sha kazo lulu ri study camera kazo lulu ri do app ta da dam de lu ye ro storage kazo che na and digas ki app dam de lu ye ro ani on di re sha ro ni two basic the 256 gigabyte and the gala 512 gigabytes and the gala terabyte do the gala yours double terabyte yours that the go you mara page on to say any battery life ni pe masi ya do satana the basic iPhone 17 the choose get la pacha windows battery ke la pacha windows the ya ke chumu jire to feature ji ke chumu dire sha cause iPhone nge ma ni ba zo ta app de ma lu yo battery de lam ja ko ra di chi do zo do do and as chidaji company event and yang as a shadow ta wo ke di ga la ni the just mo do di cause na battery di dangi me ba ina and battery chudeni is phone message je ina cause even the good di ga yang as on share do da share ta wo ke di ga la ni ma chi ta share file na yu di ga khale kha bo do the battery the lasting yo ba ina chuze ge ta de la wa cha mo dos and the battery charge ba na go charge the ko di do ability do the phone 17 de la what did it show any number so kisi phone ki CI market yo ba ina iPhone in here recommend share the iPhone 17 basic 256 gigabyte 48 camera megapixel wa on the any dual capacity any selfie with without touching both vertical and landscape the feature and the ability the do's show any number so in the comparison iPhone di ge kasota ye tedon le wa dimje di shu ta shi ora ra and number so the to be shu samsu and the di ga la ni konja na ro na she la so test le